Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Dalam berlebih di kiri. Sa uwepat urang ba ubalangat akajing pang COVID kat hindai ula klat no nak ni sla perthei hakamit singi tho dieng joka arpoi terik nailar arajar arpo hakapor kembas posh poi hadien kajing syak sumar ke belakat tu kat nisngi ha Shillong Civil Hospital yau ni nong pang la tip kerteng kum uram bacan lal bosang pasa ajalu para cantonment Shillong la sumar ni hospital ndok ka khatwei terik nailar arajar arpo hadien belalap bo dei bebet yakni kajing pang but way pat ubreu ubadai u high-risk da kajing klat no jong ni orang ba kajing yap jong kibreu giblangat ha kajing pang covid khat kendai ha kajila megalia kilong mentah do nyongun Teman gari lagi ana ya. ओके सर Play na.